Chomir thlani ni inrin ni kan lo thleng tareng mai khovel thil thleng langsar te kan han lor le dona tunruma hian India ram chung mangin bul han tranila min tlai video khan tlem kan ti chuaka India le China in kar tunari chuanin an tho hona thari viawa amai ro churam ri boi kum hlun na yan ni wang hian ing tikai ama chuanin ram ri buai wang hian har satna kan la tok le nge in rinom maro chu tuna ri chuanin hei India le China chuan ram in ri na line of actual control a boruak muan omom theinan ram pani in kar boruak ti sang khai thei turin ma han la me ka nia chumi ngai tua chuanin Kyrgyzstan khopui Bishkek a inbiak na han nei inbiak na hi Bishkek a Shanghai Cooperation Organization SCO Defense Minister meeting nei kar laka nei ania Defense Minister Rajnath Singh le China Defense Minister Admiral Dong Jun ten LAC chungchang an soidun LAC a sipai tol kirtir chungchang le mun rang rang rampan in kara in ngir ngauna boruak ti re dan turte an soi ania Rajnath Singh chuan line of actual control a boruak muana om malo chuan rampan in kar in leichin na apuitling thelo ti soinona Admiral Dong Jun point China chuan India nenan in kar boruak siam that chu adu thule in biak na manga rem na zon zel adu thuwa soi ve bok he inkom ho na hian LAC boruak ba ka West Asia din mun le khovel mun rang ranga in beina omte po thlir hotel ani ngala Rajnath Singh chuan firfiak chet na terrorism chu khovel ta na hlo om ber pakhatani thute ram rang rang te han tran ro lo chuan terrorism hi an hne don lo ni na soi boka Shanghai Cooperation Organization member ram de chu firfiak chet na chungchang a zero tolerance policy nei turina cha bok India le China IO te in biak na hian rampani in kar boruak ritak chok jang khai deu tura be sei ania hemi rual hian LAC a mun poimo then khata sipai in nu do dan tur chungchanga thutluk na mumal takero puan zarala ni lo thonga rampani te hian military commander level in biak kalpui zel an du thu le an tum thu an soi bok ani Gulf bial boruak ala tangchun zom zela indo hi tuna hian in ka hai manga top san leilo ka ni a in biak na te an om chawa ma ro su in biak na hian om zia te vaka nei lo ma ni in biak na hlo chama tuna hian in biak na thar kalpui turin malak na i Pakistan chuana kalpuya chuti lai chuan Iran hian proposal thar US ne na an thelut le Pakistan kaltlangin an thelut le nia soi ani bok chuti lai chuan Donald Trump chuan in US Navy ten Iran longchol mun a longlut le chuak handan chungchang soin hei hian ala orei don ni na soi thla enga mozat dan ani mai thei ni na soya he thuwa soi wang hian khovel huapin oil man po asan pha ngala kumli chuang chunga oil man san ber tum ma thleng me kani oil executive te ta na meeting ang naya Donald Trump chuan Iran longchol mundan sakchu bom ne na be a in ngonga nei na jok ni in Trump chuan a soya a chula ni phot chuan Iran long te chu thleng emazat an dang chun zom zel don ti soya hemi rual hian chumia wanga American consumer te torna tinep turin ma lak zel ani ton thu Donald Trump chuan a tar lang boka President Trump a thu sei nuwa Brent crude oil man chu barrel khat US dollar za som pakwa point paruk pakwa akai chawa kumsang ni som ni pahnia Ukraine war athlen atranga asan ber trumani United States Central Command CENTCOM chuan Iran longchol munan dan nuwa nilai ni atang khan adan na palzutum long somnga borvel zat mayan tolkir tira an not kira oil tanker somli chuang andan zinga hian an tela crude oil barrel bakte doi somruk pakwa velan phur mase Iran tuipui an chuasan thei talovani heng tanker te oil phur hlut zong hi US dollar tlula ding on ruk chuang atling karni chuang Iran pot hi dan ani towa hei hian tuipui lama Iran sum don na le an economy thlengin ngong lian tak tuna hian nei mekani chu wangin Iran hianin America blockade sut tlang tumin malak na an kalpui ni in langa kan video masalama te po khan kan puang to a IRGC lam chuan an longchol hmun US in an dang chat tlat chu an ngai mo takzet to ti soin US hian an hong du lovani chuan sipai manga sut tlang an tum thu an lo puang to ani kha Iran chuan an longte dan sak an ni chung chuan Hormuz Strait chu khar chun zom zelan tum thu an soi ve boka
atula ni chuan sipai chakna an hmang dawn ti Iran chuan an soi Iranin Hormuz Strait a khar chhun zom zel ve boka US in Iran tanker te handan zel bok chuan khovel puma energy supply din hun po angai tuam chho zel tura ngai ani Israel chuanin anbiala inbeina Lebanon Hezbollah nena inbeina asang chho zel ti an soya chutiang chuanin malakna lian tak hi ala kal chawa chuti lai chuan Iran laka beipui thlangna lian tak kalpui thut thayani thu Israel chuan apuang chumia tan chuan in buat seina top in buat seina lian takin an kalpuya mala thei turin senghal phut thei din huna anding mek ni in Israel media te chuan an puang US President Donald Trump an military action Irana sipai beipui thlakna chungchanga ngai tuana thar aseng nia asoile decision thutlukna Iran laka beipui thlale turin thutlukna asiam mai thei nia soyani hnuwa Israel chu nasataka anin buat sei thu Israel media ten an puang chuak venghal bok media rang ten an puan danin US Central Command Chief Admiral Brett Cooper chuan White House hian Iran laka sipai beipui thlak theina tur du thlanna tuna hian a chhop chuak le mek ti asoi Brett Cooper hi helai bialin beina hian a tholok ber zinga mi ani chu tiang bok chuan Israeli official te chuanin consultation tuna hian an naya Iran laka beipui thlak le thlak lo chungchang in ron khom na lian tak an nei mek thu Washington thutluk nan ngai chan thu an soi ve bok ani Israel Channel 12 ina tarlan danin Israeli official te chuanin US nen Iran laka beipui thlak thei turin in ron khom na le soi ho na han nei don ni in atar lang boka Hormuz Strait na zo ka nor turin US yan sipai chakna po amang lawang te soi thei lova US President Donald Trump le US Central Command ho tu Brett Cooper te anin kom nia soi ani boka Iran laka beipui thlakna thar kalpui tur chungchanga thutluk nan siam don nia soi ani Iran nen inbiak tumna a hlo chama a fum fe hlei theilawa inbiak an tumna hi a hlo cham deuh zel maya hengani wang hianin thutluk na top Iran hiana siamangai US dudana inremna a kalpui du lo taktakani chuanin hei hi sipai chakna manga Iran nuile chu maba kom chunani thu tarlan ani bok Axios news site na tarlan danin US hian plan hran an kalpui thut theini in han tarlanga ahma a lian tham deuh taka sipai beipui thlana kalpui a khatianga in beiton na lian tak om thina kha chutianga kalpui ani lo ani to lo mai thaya keni pona kan lo puan lan deuh voi ground operation chungchang kha tuna hian a ring khop maya soita kang khan Iran ina rampona oil an thon chua turan song bol na za asum ko je tan song bol na mun Karak Island kha US kana be mai tura khan ngai ani amaro chu in ka haite anom chun zoma abei talawa maro chu in do thlona mang khan voi ningot kha chu ani kha ground troop te mangin leilam si pai te manga lu chua lak kha US kana tumani ang ti kharin na lian tak kha oma chutiang ti thei tur si pai tra marine te tin 82nd Airborne Division te po helai biala hinan thleng to nge a tin tuna hian US aircraft carrier George H.W. Bush te po helai bial hi thleng to boka in do long hoi sar tak tenen long mi tam tak tenen Iran ram chunga be pui thlak thei tur sipai te anin ral ring to nia soi hani bok heti lai hian Bloomberg report in atarlan danin US Central Command chuanin reitak lo delay to Dark Eagle hypersonic missile Middle East a thon tur chungchang Iran beina tana thon tur chungchanga thurluk na man hor thlak US chuan siam don ni in alanga hi Bloomberg report chuan atar langa he Dark Eagle hypersonic missile hi Iran beina atana tin zone ani Washington hian hetiang technology hypersonic technology manga thuam Middle East a thon don ya ngai ania hei hi avoi kharna tura ni nge tuna inka hayan nei lai mek hian Iran lam chuan in US du lo deuh mai thil an tia chu an missile launcher te US Army precision strike missile ka phak maya an chhop nai nia soi ani Iran lam hian an missile launcher then khat te
US bei thei turin an son hai ni in soyani a hemi nu hianin US lampon Dark Eagle hypersonic missile technology thuam hi Gulf biala undeployed on ni asoi ani tabokani heti la hian Israel Defense Minister Israel Katz chuan United States chu Iran biak rematum na konga theitopin a thlop don ni na soya atula ni phot chuanin helai biala ngol chuatu le harsat na siam thin tu le buena siam thin tu tenwai bo tur hianin theitop chu Israel chu na tum ni in a soya US ina ro manna siam zul zuin Israel chu engtiklai po cha chuak theidin munan ding reng ni in Defense Minister chu na soi Israel Defense Minister chu nikum ni som pani chung Israel Iran indona khan Iran khan atur na sa hle ni in a soya tuntuma hian ni somli indona po hian Iran hian na sa takin ral thuam hun ma te achan to a chuwangin Iran hi chak to lo hle ni te in Israel Defense Minister chu na soibok heti la hian Iran hruai tu te han lalung ni lo viau mai a chan chu US in an longchul hunan la block chun jom zel wanga nia hengani wang hian Iran hian ni $10 makta duai zeli chuang zet an chan an hlo me ka nia Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Majid Moshavi chuanin mel mabei turin engkim anin ruaman le to ti soya short le tactical enemy operation kalpui turin chutiang chuan mel malam ta na chiat na thlen turin engral thuam po mang thei turin an sipai te anin ral ring le to ti soin US hian an longchol mun an dan cha chun jom zel ani chuan an sipai ten sutlang don thu Iran president pon soi to nge bokani heti lai hian mani khan kan puang zok to a Israel chuan UAE hne na Iron Dome athon ti kha kan soi to kha Iron Dome hi Israel veng him tu Israel Defense System poimo berzi ngami ania Israel a kalu Hamas rocket te Iran rocket te melmalam rocket ne so taka lo ka phlachin tu ani kha UAE hi Iran beina tuarna saber tu tun indona ni somli indona kalta khan Iran beina tuarna saber tu Gulf biala Iran ina beina saber chu United Arab Emirates ani Israel nen hen normalization huang chunga thuthlung hanayin sarkar pakhatanga anin entona sarkar pakhata anin ena chutiang chuan Abraham Accords noya khan thok dunin tuna hian sarkar tho ho na thatak an nei chhommeka Israel hianin an Iron Dome UAE hena an deploy nia soi ani achumi hnuwa chuan hei Israel chuanin laser system te UAE puina turin Iran missile ka thlakna an le Iran drone ka thlakna tan UAE a hianin Israel chuan laser system a thon le to nia soi ani indona mola laser system mang pasaber tu chu Israel ani a nikum ni som pani chung Iran ne na anin dawa po khan laser ral thuam te hi Israel khan tangkai takin lo mang to a official in hi an launch to nge ani kha Israel hian ninga moza ta na ya tuna hian UAE a man turin Iran a ron chele ani po a lo ka thlak na tur an drone le missile rocket lo ka thlak na turin laser ral thuam hi Israel hian a thon nia soi ani tuna an laser ral thuam Israel in athon hi Iron Beam laser based air defense system tiania Iran beina atangin UAE chu drone nemo missile nemo rocket beina atangin aveng him theidon ani Financial Times in Tarlan danin Jerusalem hianin UAE hena surveillance system changkang tak mai athon ya soi ania hei hi UAE na Iranian drone an lo detect thena turani a KM sompani bial chunga Iranian drone te UAE beituron thlok hi KM somni bial chunga he Iron Beam hian lo kap la thei turangai ani he Iron Beam laser ral thuam en kol tur hian Israel chuan sipai engamazat athon tel nia soi ani bok hello po hi UAE hena Israel chuan ral thuam engamazat athona maro chu heng ral thuam thon te hi puan chua ani lemlo aral thuam ho UAE a Israel ral thuam thon en kol tur hian Israel sipayan nga ya Israel sipai po UAE a hian engamazat an lut nia soi ani bok Jerusalem chuan UAE hena real time intelligence missile lo ka thlak na tur te missile rocket ron kal lo hriat theina tur chutiang real time intelligence
mangin apui bok ni in han puang Jerusalem le Abu Dhabi hi sarkar le sarkar thodun na nei to ni in rem na tapon lo siam to a diplomatic mai ba ka economic and security lama thodun na thuthung sanghele somni khan Abraham Accords noya khan an lo nei to ani kha Abraham Accords ti kha Donald Trump ma president masak tum khan Arab ram tele Israel sarkar pakhat anga anin en na tur thuthlung kha ania anpu Abraham ming choin chutiang chuan normalization huang chunga khan in rem na han local puyani ama chuanin sarkara Israel hi pom ani ngai lova Arab ram tengat phei chuanin sarkar anga an ngai lo hrim tuna hian sarkar pakhat anga UAE chuan Israel anga ya chutiang ani chuanin consulate angchi tele rampalai office ang tepo an hon ton hangai ve a tin thodun na sang economic ate security jungchanga te thodun na han nei thei pha ta ani chumi zul zui chuan Israel chuan UAE ven himna turin ral thuminga moza ta thon UAE mai ba ga Bahrain kha Israel ne normalization Abraham Accords huang chunga khan sarkar anga in en ton turin thuthlung ziak zinga khan an tel boka Iron Beam hi laser mang ni in buruaka mel maral thuam ron kalte loka phlathei tura duan ania kum sang ni somni panga December thla khan Israel sipai te man thei turin official atlang zar ani nge kha kum som tam tak Israel chuan heral thum nei tum hian ma lo la to thina sang ni le som pali khan voi khatnan mi pui ma phau chhuwa tran ania an mang zo to a maro chu nikumin dona khan avoi khatna ta na man ani ta hei hi khovel nan mel hriat tran dan takpo ani bokani laser system Israel in asiam chhuai hi Iron Dome ani emo David Sling ani emo Aero 3 angte tha ti chak tura duan chu ani boka athlak tu tura duan ani lova bel cha tu tur chau ani jokani o puan tur engmaza chu oma maro chu asailu tuk chuan ani nompal ve thei khati china khan kan han du tok photanga kan puan ta ka tang khan Gulf boru gala tang viau ti a hria to me Iran beile thei turin tuna hin in ral ring takin anom me kania Israel phei chuan UAE ne na ti khan an ral thuam chuan voran thon dante kan hriat pha ta boka in ring takin anom tlang ti chu hei rual ani love in dona lo chu le ta se ma a an sapan na lai no phui thei turin tuna hian defense anti cham me kania Israel mai ba ka US pon Iran la ka bei pui thlang na tharkal pui le turin ruwa manna siam mek ni na langa thutluk na kim chang ero puan halani lo thung ani Iran longchol mun US chuan dang chat mek zel boka hei tak hi Iran hi ache masalawang te soi thei lova an economy a cheviau to indona kalpui ai khan tuna hian an longchol mun kan block hian Iran tan har satna thlen jok ani ti in US official te chuan an soi mo mai chu wangin US in Iran longchol munan dan cha awanga Iran economy tlak chet zel hi Iran sipai te IRGC lam hian an ngai ngam don lo ti chu thil chiang takani chu wangin US an dang chat zel ani chuan sipai chakna mangin kan sutlang don an ti riap maya chung te chu a thlenga ngem ti te khovel mi pui ngai ven ani mek zel ole khati chana gan du to kanga thil thleng thar ber he chana la tang